INP Mizo channel ngai thatu Songate insain chibai le fikule international news le politics lam tunlai Britain politics achiri Prime Minister Boris Johnson atladonem cabinet patni in anban santhut maya heng chanchinte pusiti larin omat huziak ngai nom tak mang hian update kanan siam lenge British Prime Minister Boris Johnson a kut ke vele ding ti maitur Anmani Conservative Party Tory atanga Prime Minister Johnson paidu lai poa mausia ban phar kham tur lo chel puitlat tu pani arona le hura ang maya mitangka le poimo tak British Chancellor Finance Minister kantiang Rishi Sunak le Health Secretary Health Minister ang Sajid Javid te chuan Prime Minister Johnson a cabinet anni na tangin nimin khan ban na an thelu tathut maya ani pani ba ka sawrkar le Tory party atanga midang poimo tak Dr. Anulam Morrison te ani hi Prime Minister Trade Envoy to Morocco ania tin Bim Afolami Tory party Vice Chairman te Theo Clark Trade Special Envoy te Jonathan Gullis Ministerial Aid Parliamentary Private Aid Alex Chalk Nicole Richards Sajib Bhati Virginia Cross Tebi ten anmo phorna kalsanin anbang zuya tin karma sakhan Tory party chairman Oliver Downer chuan worked field Tiverton Honiton biala in thana an party an chakzo lo wangin Conservative Party ani na aloban santo bokani bang mai tur hi an chho zel an ringani hetianga Britain ramaro rel Conservative Tory party le sarkar chiri chan hi engdang wang nilovin Prime Minister Boris Johnson-a ruaitu ani na chu mi puiten an ring to lova Boris Johnson chu manithil ti sual thup moi tuma dot var de ro soyan pu wang ati thai mai ome Prime Minister Boris Johnson hi journalist ni thin London Mayor tele British Foreign Secretary lo ni to patong du ve takle tong ve tun thin ro sang na tu mayania COVID-19 wanga akai roi sarkarin mi puite tana khar khip an puan lai khan a chen na mun 10 Downing Street a chuan tu te emonen about de lomin hunan lo manga hei hi Partygate scandal tin soizui a hlo hlea chumi chungchang chu parliamentary inquiry nei hial ni in a phadeu na a nuwa London Metropolitan Police ten COVID lockdown bo chia ti in danang takin ama le cabinet member then khachu poisan choi tir ta nge ni chu mai ni lovin kum sang ni le som pakwale sang ni le som ni inkara British Foreign Office Minister ni thin mi pat mai chiat ko nga chemoi lo tiapu ani lion Chris Pincher chu du sak takin parliament deputy chief whip aruat lui tatlat maya hetianga Chris Pincher deputy chief whip ni na chu mi puinan soisel lion an pu chiat na sexual misconduct chu hello ang main ain soi peka ma se chiang takin Prime Minister Johnson chu Tory party mi le saten kum sang ni som pakua khanan lo khil fekti tlang takin an puang zui boxia hei hi Tory MP role ten an du lo hlea complain om wangin chui zui ania atopa pheichon Tamwood bialatanga MP thantlin Chris Pincher chu suspend ni in June ni somthum khana banga July ni khat khan MP atanga suspend ni in kumin sang ni le som ni le patni February thla khan deputy chief whip atanga chol tir alo ni to ni Prime Minister Johnson chuan Chris Pincher chu deputy chief whip atan alo ruat chu a in chirin poyati thu BBC News palaya hila ma se thu dik khereng chunga haider luya mi puitele Tory party mi le sa te chuan an ngaya a cabinet mi poimo pani ten ban an thelu pha zuita ani Sky News chuan Eptulam Labour Party te chuan cabinet pani Chancellor Rishi Sunak le Health Secretary Sajid Javid ten ban an thelu chu Prime Minister Johnson din munti der thong hle an ngai ati The Guardian UK chanchin bu editorial chuan ti hian comment apea Johnson na cabinet Sunak le Javid te an cholta Britain chuan Prime Minister mi te nui zat tir tu loving stock le economic a har satna ato laya rorel na fel hlel ai o in anza om na veng him zel turin
sunik le javid angin azirin a entir turani thudik chu hum himin omse a hun thlengta ti en Prime Minister Johnson chu bangam tura andu thuan zia kani Prime Minister Johnson a kai hruai chuan har satna tok mek zela tukina pokhan Robin Walker school minister chuan apat humna ni turin ban na a thelut vele tabok Labour Party ho tu Keir Starmer chuan in pum khatna le mi hringrin omna le dikna integrity chu ake cheta British mi puite chu an alova Tory party chu a cheturani mi pakhat ringotin asiam tha thei to lova Britain hi sarkar thar chawin asiam tha thei ani ti in sarkar chu dot soi thina puin bangam turina phutani ti chuan hatia cabinet anan ban tak sap nuwa hian an mun ruak no kha vat ani hatia nga Prime Minister Boris Johnson a kut ke pani Rishi Sunak le Sajid Javid ten ban na an thelu nu lok hian Prime Minister Johnson chuan an mun ruak lu turin mi arwat ve ngala Nadim Zayot kum somngal pangami chu chancellor ruat ngalin Steve Barclay chu health secretary arwat ngal boka Michelle Donelam chu education secretary arwatani Donelam hi University of New York lekha zir thinin World Wrestling Entertainments iwesa athok thina kum sang ni le som panga khan UK lokir le in politics a lutin tuntin mun athleng chauta ni Chancellor thar Nadim Zawoi hi Iraqi Kurdish nam ni in kum komi le kani lain refugee in UK anu le paten an lo lu pui ania choti la chon English po thiam chin ei lo kum sang ni le som pariata junior minister ron ni ve tamaya nuwa cabinet secretary nikuma khan om chovin tuna top post chela chancellor ron ni chauhi then khachuan he chanvo a chel lo chuan Boris Johnson thlop zuitum lova a hau tlat wanga chel angin an pu deu rova ma se chu tianga pu na chu a phana sa hle ni Nadim Zawoi hian Stratford upon Avon biala tangin MP aron tling chova sang ni le pakhata Under Secretary of Health Department achela Minister of Vaccine na chel le a COVID vaccine ma alak thatawangin Prime Minister Johnson timing thatu anive annuwa Education Secretary anileni Baghdad khopuya piang ni in Britain anlo nuwa oil industry aneya YouGov pollster chuan UK MP jing house saber ni in financial lam achel chautani Steve Barclay Health Secretary thar hi Prime Minister Louis Theresa May le Prime Minister Johnson noya ron involve chovin sang ni le soma khan MP anitoa sang ni le som pariata Brexit Secretary ni in Brexit Secretary David Davis chu aban ta ka wangin Education Secretary aron ni chautani January sang ni le som niya Treasury number 2 ron ni in Cabinet Office Prime Minister's Chief of Staff om chawle in tun din mun alo thleng ve ta ani Johnson kalmaite antiangem Tory party atangin Prime Minister Johnson a kai hroi sarkar emo ama rin tok lo na chu nei ani le don lo chu sangkhat zakwale somni le pani Conservative Committee anti tenan thiranga anni hian no confidence motion tulan ti lo wazirin Prime Minister Boris Johnson adin mun hi om turanga yani then khachuan Prime Minister Johnson hian kumin sang ni le somni le pani chung chu British Prime Minister angin ram hruai theina 50-50 ani ninan soi ve boka sangkhat zakwa somni le pani committee anti chu MP som pariat omin Sir Graham Brady kai hruaina hnuaya om ani anni lamin general election kau mayan du le wazirin Prime Minister Johnson hun le ni chiar dan tur hi a om chaudon nina lang kumin chun thatir khan Prime Minister Boris Johnson hian no confidence vote apal tlang to a dan ding lai angin adang nei le turin thlasom pani dang nuwa lo chuan hei hi nei rem chang to lo tiani a Prime Minister rual te hian ni pui chol chu July ni somni le pakhat thlengin an mangri donani Trade envoy bangta Andrew Morrison chuan arang theyang perin Prime Minister Johnson hian puan thuatelin 10 Downing Street a chua san to turani alo tia ton den mana election om thutta se
F2 party Labour hian seat zathum le paruk la in conservative lamin zani le somli le panga bak an la kan ring talova Labour lam zathum le paruk plus za le pali conservative lam zani le somli le panga minus za le somni Scottish National Party 50+2 Liberal Democrats 24+13 angin an chut deva ten Prime Minister Boris Johnson hi atlin zo an ring lo bok ni in Sky News chuan azia kani Lord Haselton Conservative Party ru kol le mihlun tak mai chuan Prime Minister Boris Johnson chu kangai na che sen I ro thapin bum ro hleni ma se mi hring nun za omna le dikna riat na inei lovani kabial chu I ro chun nuwa nang nen hian in lai chi na chu kan nei than ro maro chu ichak lo na bul pui chu thudik soi konga le mi hring nun za omna le rin omna integrity inei lo hini I hun tong to a party ruai tu berini nu tangin chiat na hlir mai thlena thudik le diklowi hresang lovani Khovela hian United Kingdom le Britain za omna iti kholo zo done ti in Sky News TV kaltlangin thucha ro rum deuh mai khal el ol tak apeni Lord Haseltine hi Iron Lady ti thin kum sangkhat zakwal somkua a Prime Minister Margaret Thatcher pai natura meizang thlap tu berkhani ani chuan tunge Boris Johnson thak theita ang Prime Minister Boris Johnson chu no confidence vote manga pai along ni chuan heng mi te hi Conservative Party atangin a ai o tura MP andu zual tur niangai an ne hlom kanan soi den ange pakhatna chuan Rishi Sunak MP anupui Akshata Murthy chu millionaire ania an chung ko sum lak lu le chia peka fel hlel deuh ominan soya Sunak hi kumsang ni le somni thlengin party number 11 ania ma se a in vote lar chhohle sang ni le som panga khan MP a thanania Brexit chu kumsang ni le som paruk thlop tu ania pani na Liz Truss MP Foreign Secretary ni mek ni in Tory MP zinga alar chhoveu mai Ukraine versus Russia in dauna atong huai veu maya foreign policy akalpuina hlebok sang ni le soma MP a thanani cabinet ni rei berni in Prime Minister David Cameron Prime Minister Theresa May le Prime Minister Boris Johnson hun thleng khan MP na thokani The Times chuan Iron Lady thar tina ko hialani pathum na Jeremy Hunt tuna hian Health and Social Care Select Committee Chairman ni in Prime Minister Boris Johnson du lo tu kumsang ni le som pakua a leadership chu pui tu khani palina a Sajid Javid UK Pakistani PM lut bus driver fapa ania Health Secretary lar tak tuna bangta kan soita ka khani investment banker ni in politician ni zuita ania cabinet minister post achel to te chu home minister te housing lam te business culture secretary te alo ni to ni pangana Priti Patel kumsang ni le som pakua Boris Johnson leadership thop tu right wing Conservative Party mi hlun le tangkai tak ni thina ni tuna hian home secretary ani mek parukna Ben Wallace tuna defense secretary ni mekin Tory MP zinga alar chhotan hle Ukraine le Russia in dauna le Afghanistan British mi thiar chhuwa thuwa fak a hlo hle ni Scotland ne na thlun zom Scots Guard member ti thina ni Dominic Raab ani hi Prime Minister Johnson an COVID-3 veilai kumsang ni le somnia po Prime Minister na lo chet lai lok tu khania tuna Justice Secretary le Deputy Prime Minister na chelin sang ni le som pakwa top post chu in atling zautalo Taliban hoten Kabul khopuyan la khan Afghanistan buaina achin vel dana tlemin aming chadewani pariat na Michael Gove tuna hian Secretary of State ni in Prime Minister Johnson tana mitangkai tak ani pakuana Tom Tukudat tuna hian Chairman of Foreign Affairs Select Committee ni in Johnson a omlo vele a Tory hruai tu ni tum takani somna chuan adim zaoi tuna hian Rishi Sunak din mun lo in Chancellor ni mek ania kumkomi ani atanga Iraq atanga PM lut kum som pakhata English ziak le chiar thiam tan chau ni chena kan soita khani cabinet ni thei hi
atluan zel chuan top post lu thei ani mai thei ani ole tuna kanan ngai khak hota kha international news le politics city la rin omana ngai nom tak maya asiak ani a ngai thatu zong ten in lo bem par pha thel kan be se kan chanal min lut saka min lo thir sak thina wangin in chunga kan lo me